lalnu esteri egang taka mel thale pian nal nge ani lalnu esteri chanchin ngai nom I hriat lo te chu kan bible a hian mei cheming trum som ko pathum tarlan ani ya ma se maktakin avaya bel khom po in bible an tong chho za thi bible pumpui atanga chutin za pakhat point pakhat chau ani omzia chu hun lai mei chedin munsan lo zia alanga tin lan atul to pani lo chuan bible ziak tu te hian mei chia hi lan tiran tum vak lo alang chun te po atlem thayang ber an thu hlan tarlang ani bible a mei chia sum ko pathum lang zinga ruthi le eseri hi bupa ngai chang thei an nia anni pani zinga din mun ro pui jok lalnu eseri chanchin hi kan soi zui don ani bible a hian eseri mel that zia hi tlema jong kan hmuwa ma se a pian nal zia te thil dangdanga achung chuan zia te hi bible a ziak lang vek kherlo ma se a hun lai chanchin ziak tu te le lal le khabu hlui atang te in ain ziak na sa ani estherin athak tak lalnu vasti po kha soi hat tham khop moina nei a hun laia lal no mel thaber pola soi a pasal lal a haswara lal rampel roka a mel that le pian nal zia soi thin ani mithiam bible zirmi te soidanin lal a haswaran anupui vasti in lan tura ti dan kha bible in ziak mai ai hian adang lam deuh nin an soya bible estheri bung khat chang som pakhat lalnu vasti alal lukhum khum chunga mipui te le million te a mel that zia in entir tura lal ma hroi turin thuwa pe a mel a thathe sia tin bible a hian vasti chungchang in ziak kan hmuwa lalin a million ho roya kil puina a in lan tura lal nuwa so mi thil mak ani lawa lal nuina du lawa nial ngam hi amak jok ma se hei aya mak hi alom lal haswara arui to ti bible hian soya chutia arui nu chon anupui mel thel tiang alal rampel rok khopa a mel thatna thang chu a million som ho ma a alal lukhum khuma sarwaka in lan turin ati ni nan ziak hlom hei tak hi lalnu vastin adu lo chu ani dan pa ngaya lal thian thate ma lal nu in lan kha thil thar ani lawa thil har po ani lo thil mak po ani shan lo ati tur adiuti ve pakhat ani yang ti arin thei ma se a pasal zurui lungpuamin anupui mel thal tuk a thian tha million ho ma a inti theina na sarwaka in lan tur ati lai tak hi ani vasti na du lo lai chu mitam jok hian lal in lan tura ti chuan in lan ve mai om tin lal nu vasti hian thiam lo zela ma se bible zirmi tam takin han chui chianga bible context hanen tak tak chuan sarwakin atak samoina lang chuak vek tur in lan tura lo ti wang ni in an soi bible a estheribu hian danglam na tak dang alaneya chu estheribu a hiam pathian hming hi voi khatma lamrik ani lo ani lalnu estheri hi aming pangai ajuda ming chu hadasa ania ma sen omna persian mi te hian estheri ante thung hei hi kan hriat lar dan ber po ani ta zelani mizo nula zinga po estheri ti hming pu an tam khop mai a pasal lal haswar hi persian lal ru puini in estheri buwa hian englal nge ti tarlang chi alo ma se ezra bungli chang roka persian lal ani ti kan hre theya tin bible commentary sang tele bible zirmi theology an ro pui tak tak te zia ka tangin ani hi persian lal ani ti hriat thei ani persia hi tuna chuan iran ram khu ania lalnu estheri lal hun lai a haswara lal lai hi bc zali somriat paruk vel kha ani estheri chungchang kan soi zui zelanga heti taka lal ro pui nu pui ni thei khopa mai chia chu a mel a tha ne mai lawin a pian a dik don ti hi ingai ruat ngot atang po khan iman thiamang a pasal lal a haswar ro pui zia chu hei hi ani bible keule phodang estheri bung khat chang khat lal haswar lal lain chu haswar chu india tanga ethiopia thenga ram then za le somni le pasari chunga lal ani ati hem mai alal ram hi azau hle ti hriata persia tuna iran khuania azau tur zia han chu taila ethiopia chu africa khomol puyami ane daya tin kan ram india thlengin an ron opta zela bc zali somriat paruk chho hi persia ram ro pui wanglai berani bok an ram opchin hi ana mei lo hlea veng khat local council le village council tling turpon bei ve fe angai te lulnen persia iran atanga india le ethiopia thenga optu lal chu lal nep tak ani thailo hrim ani chu tiang lal nu pui ni tur chuan mel that mai pi lama pian nal angai tur zia chu I hisab thiam mang estheri mel that zia chungchanga hian bible kan hu
Esther bung ni chang saria nula chuan alin a hmela tha hle meya anu le apa an thi nu khan Mordecai chuan a fanwa tan ompuita ani tin Esther hmel that thu kan hmuwa a hmel that thu Bible mewin a zeplo engtia hmel tha ngai ani ti kan soi zui zel don ani Esther hi Judami ani ti chiang takin Bible in asoya theology and ten Bible commentary an ziak dante Bible commentary tam tak pomtlak tak tak ziak tu Sir Esther Crispy na ziak danin Esther hian pon lam moina mel thatna nei ti chu kan hriat sa nia chung lam moina sa pen inner beauty an ti hi anei ani ati ama hi nulawang thuang lo ngoi choi do thei tak atrul huna dikna chana atrulanga filfai taka tong chuak ngam ma ni in thunun thei tak ani apon lam moina zong zong le heng achung lam moina tam tak in belkhom hian lal hasuara minta ani ati Esther hi lal hasuara no pui ani tan lai hian kumsom panga tanga som pasar evel ani angai ania nulian ani lawa Bible zirmi tamber chuan fit nga in chi thum bor vel ni tur an ngai ani Esther hi nulian ni lo ma se avun anal ema anote apaula ni in ziak tu tamber chuan an ziak tel kher thin tin ama hi chiar lutuk lo thau lutuk lo mi padu chi tak pian nei tun lai tongin soidon taila akhal tok vel kan ti tur ang chi hi ani berome tin an soizel dan Esther hi aha amoi ni in an soile zela aziak chiang zol deuh phei chuan akhabe a phir ani an tile zel tin ama hian mi pahip theina riau anei ni a soi al ani ta deuh deuh ani Esther hi lalma ain lan tura in bot sai ma deuh po hian an chena borvela chuan tleirol mel tha ti a hriat ani towa a hnampui juda mai baka asal tan na Babylon tlangwal zinga po be sei to kan thin ani ome ma se ama en kol tu Mordecai hi mi kol hrong tak ania Esther be sei tu de po hian an ngam meu lo thin ani Esther hun lai kha nupui pasal nei thuwa abik takin tun mak an mizo pi le pu te hun lai nen in an na an nei dewa man lai mizo pi le pu te hun a po khan mei che khan pasal an nei ma tlang pui tun nuwa mizo than bol hlui la document hlui han thlir hian pasal an nei khan an lo la no pang tlang puya Esther kumbor vela hian an lo nei ve nok hlom ani tun ma nam ro pui te le isu hun lai thleng puin mei chia din mun an hiama nam chen khat phei chuan mei chia te hi nom chen na in hrik thak na ang leka ngai pol te an thin tin an tan thiam zir emo khati hanti kwalwa kha atul lo na chin na ni anga yan oma tun lai angin lekha zir emo thiam thil zir ti vel kha lem lo boka chu wangin ma taka pasal an nei tir mei thin kan Bible han thlir po hian thuthung thara Korinthon khanna bung som pali chang som thum pali le thum nga ko ran ho in khom na chuan mei che ho chu ngoi rengin ro se an ni zong an thu soi phal ani si lo dan le khabu in asoi ang bok khan thu zomin omjok ro se tin engpo zir an du chuan in lama ma ni pasal zo ro se ko ran ho in khom na mei che thu soi hi aza thak sia tin tir ko pola hialin alo soi mia heta tang ringot po hian mei chedin mun tur chu alang ruak ani lal haswar hun laya Esther chungchanga Bible alanga po hian achiang reng ani lal nu ti hming pu ve bok ma se lal an ti lom lo vai chuan lal nu masa jok vasti po ban ani maya Esther ngei po hi lal ti lom lo se chuan vasti ang thau tur kha ani chuti lain lal nu ni turain buat sai na kong hi a hau tak le thung kum khatal top ma ni in kalsana in buat sai atrula ei tur thatin reng tak sain angai tur pek an neya tin Bible in ziak an vunnal theinan tharuk top mura hriakin an hanzuta tharuk dang le telman to le rimtui an vunin angai turin an hanzut le a vunnal sa lutuk lo tam po nal phana tham zet tur chu ani reng renga persia in ram tam tak a op chunga mail tha le nal chan chu an ni sa bok nen lalnu tura interview ho hi an nal hlum don ti achiang ani Bible lang baka lalnu tura interview hi thil na mai lo ani na lai dang aloma a chan chu lalnu ni tur hi mi pala pol lo ton lai tonga virgin hi angai ani thasom pani top ain buat sai nuwa amal te te in lal hnen an vein lan ta thina lal hian an taksa eng kim an pian amoyem alang sar lo laya pian phung rol ban lo na deu te an na yem ti in saruak vek om tirin alo en dik thina tin lal hian heng nulanal rual lalnu tura interview ho hi en dik vek nuwa alo pol thina ni hetia lalin lalnu tura interview te alo mut pui zel hi heng khun laya persian ram kherwa po lalnu turan than don an ti dam phung pa ngai ani ya amak ran lo nula virgin chuan an thiang hlim na an va lo thin
chu vain lal nuwa tan an than lo hlo phei chuan mi pamut pui chian to san ni awangin mi in nupuya an ei to thina lal nupui tura in ti siak bo ruak hi sang veu tak ani ate dan eng kim han thlir hian tun lai khowela Miss Universe ho te na ne na khai khin phei chuan a in thlau ang reng an moina le an nal na zong an virginity thleng khan lalin alo than theinan an phal rai vek ani ziak tu then khat phei chuan lal nuwa ta na in lan ho hi an tlei rol thema pong sual vek an ni ti te a ziak war deuh kher pol engemaw zat an nom ani ama ero chu lalin alo thlang ani hlo chuan lal nu an ni ngal dona ama le a tha te a chung te zong tan dam chunga van neina ani ta thunga faisa ringin lalber ang chunga an khosa a lalnu chu lalber dot tu ani to awangin lalnu chung te zong tampo van neina top ani ve thung ani chu wangin lalnu ni tura lal thena in lan hi ari sang viau ma se nula ke kani in ti chin tling ngei tura in ngai chin kheu te chuan tun ma lal te lalai khowela lal din mun asan ema wangle mei chedin mun an hiam boxi awangin ri si an la hre lo ani chuti lai nula mel tha tam tak an van doi pal hlawa in lan ngam lo in lan du lem lo engemaw zat an ve thawa tin lal nuwa ta na interview ma chon tam tak po hi an nu le pan chung ten an nor le wanga an du meu lo chung tel an ni thin ni an ziak bok lal nu Esther chanchin ziak tulang sardang Professor Richard S. Schwartz Emeritus College of State and Island ami chuan Talmud ta in ziak angin lal nu Esther hi vegetarian mizo tongin sai lo ani atia Talmud chu juda ho le khabu hluber pakhat ani Bible thu tam tak chipchir takin in ziaka mitam takin Christian vanram kong zo bu hi Bible.tu ani ye an tiang dewin juda ho zinga Talmud hi Bible.tu angai an tam ani Talmud a chuan Esther chungchang heti hian in ziaka Esther lal nu interview tura in bot sai na lama hian ain kol tu te hian sa le wen chitin reng aya in turin an tia ma se Esther hian Daniel ate ang khan heng an ei in tir tum zong hi a hnar vek ani hetiang ani awang hian lal ina mei cheweng tu lal nu interview tura training nei mek te veng tu hegaya po hian Esther hi akhak hiala hetia wen thami le taksamoi na siam thei tura sa hrisel tin reng ei du lo ani chuan lal nuwa hian itling don ho lo ania lal nuwa itlin lo chuan itan pasal dang nei arem to don boxi lowa chu vain wen thami te le sa hrisel tin reng hi ei angai ani inti chaknan eila ti chuan heng midang zong hi ikhum le zual dona lom heng te iti du lo chuan itan lal nu ni lo theina kong om ania ti in du sak takin a hril thin ani lal nu ni tur hian an hmel le pian te hi te fungpoi mo ber pakhat ni ma se te fungpoi mo dang aloma chu an fingem lal nu ber thu thlenga thu tur hian an fin nei na phakem ti hi an en tel bok thin tin an oria moyem ti hi te fungpoi mo tak ani bok chu vain lal nu ta an than hi chu kong eng kema aber kai vek an ni heng aber an kai dan zong an fingem anokia moyem har sana tok thut se an chi ayem lal nu ni tur hian an tling tak mewem ti zong hi lal mei chia ti en kol tu ber an ma ni thlasom pani meu en kol tu hegaya hian a hre chiang ma lal ai poina chiang zoka chu vain lal pon aron fo thin lal ne na in hnim nai tak lal rin tak ani hegaya hian Esther hi mel tha tia fing felati in an ram lal nu ber ni tur po a o ber ani ma se Esther hian el pui dang te yang te an in ang te a in ve du si lawa hetiang ani awang hian hegaya hian Esther hi lalin a than lo mai a hlau thong deuh ani chu wangin adu sak luata hetia thuron pe hian ia ma se Esther chuan adu si lo hetia Estherin lalina wen thaber berte sahrisel thaber berte a idu lo chunga ani tela avun le taksa anal chotel tel taksia chuan an mani veng tu hegaya le an mani en kol tu lal ina na thok mai chadang te poin mak an ti em ani lal mai chia te kumtam tak lo en kol to tu nu pakhat phei chuan lal ta na in lan tur tam tak lo en kol ve to a hetiang anga ei tur le en tur tha kan ngai ang chi te hi ei du mi asi lo chunga ataksa anal tel hi thil mak to pani ati hialani amoi lo zong in ngai lo taila lal ta na in lan tur nulan al bik than ho hi lal ma anin lan ma hian en kol tu te ma saruang yel ngan ngatin an om thin en kol tu te hian taksa moi lo lai omem sernung le pian moi lo lai te soisel na tur lai te omem ti te chenin an chi ka vek thina nulanal rual chu lal nula en kol tu te kai hroina hnuaya thom no hak mo mal pom lawin an tei suau thin ani
an soi dan chuan helai hmun an lu tir chuan zak ve deuh thina ma se rei deuh hnuah chuan ngai an nei chho ve mai thin ani an ti hetia kan soi tak awang hian saruak in an om reng tina lampang ani lowa ma se en kol tu te hian an taksa dang lam dan ni tin an en fi azel du awangin in phel veka om chang an nei thin ani an ti heng zong zong an paltang hnuwa bible in ziak angin Estheri bung ni chang song pasari lal chuan mei chedang zong zong ai na mangaya nula dang zong zong ai khongai na le du sakna hloa ti chuan lal lukhum akhum tira vasti aya lal nuwa siam ta tin Estheri Persian lal nu ani tak dan bible kan hmu ani hetia lal nu ani tak nu po hian Estheri hian salam reng reng le wain te a in du ngai lawa ma se amoina atlan hiam chuang lawani lal haswara le Esther hi kumsom pathum ai nei ni na chanchin ziak tu te chuan an soya an pahnih hian fapa pakhat chau an nei thunga an fapa ming chu lal daria apahnih na an ti khani in an soi ani hi Jerusalem temple sa thale tu kha ni nan ziak bok ole heti china hian kan du tok le anga Esther bua hian pathian ti hi lang mi lo ma se he bu hi pathian na satak in puan na ain tarlan na bu ania Esther chungchanga hian lal nuata na in buat saina pathian na satakin in rol ti alanga ani yang saltan lal nu ni tura bei a hau tak tur zia te ngai toin chunglam in rol na om ti a hriat ani tin Esther bu hian Estherin ama en kol tu Mordecai thu azom zia tang hian kai hroi tu thana ya an thu zoma hlut zia atilanga tin he bu hian bei seina nung nei apoi mo zia atilang chiang hle ani hei mai ba ka huai sen na nei apoi mo zia Esther bu hian ring tu te min zir tir bok ani